Wibyagenze gute kuri ngaha kujyamye hasi mbabarira ibirato byako byasanzaye byose nibi nshakira itike mbanga wabaye habaye iki insoresore zibuko ziramfate ziramubita inkweto zanjye zirabijugunya byose imyenda ngere bakuru ayo wapi ni wa muhumuro ibi nibiki nilikuwa nishajua tuko kwa muhumuro kwa balifanya bien ningekuwa nabo kama mimi namusindikiza nenda kuvuka mpaka nenda kwabo ariko nini aho nta soni ugira wewe uri kuriyumva neza nini uri kurashima abantu baje bakamukubagura arakubagaye akini mama aba watu abayuwe nakwambia banakuwa naromba na kiaga tu hapa kutushusha chini kimaisha wewe aho kubagaya kubera bakubaguye umuntu uri kurabashima mimi ningekuwa nagatanga umuntu wabivuga atari umunyabugo abanyabugo muri babi aho muva mukagera mwe arigeze wumva umuntu ashobora kuva iwabo agahungira mu kindi gihugu amerewe neza ntugira ikibazo amahera ndakurungikira kuri ya nimero nyine kuri telefone sasa lakini unakuwa na pie ule uko na pie ayo unakuwa evoka didable watu bafira none nindi yakubwiye ko umuntu yigire ibi uhora guta umuntu amamo sasa mburi inakatala waka ngo subira wumva inakatala mtu batu unashuana hapa hivi kwa msaba tusaidie yaje ninde nomenya ngaha jewe nta numwenzi kandi nanje sinshaka kugufasha okay sasa ule kaka mweko naenda ateza tusaidie ngo ngwiki ingene uhejeje kumugira yondo ubu uri kuri wiyumvira yuko yoza kugufasha wewe ubu uramukeneye basi nilikuwa najua mere lakini su bugira ubwenge abantu twese turakeneraniye ntushobora guhora umuntu yava nicyo akora gishobora kuba cyari gifitiye akamaro benshi ngaho ibugo ndazi